we musaidi ukule neba mwana waku utonyo kwata kisomo kisio na kikidye yu nduka kununi ngo nundu St. Joseph Boarding Primary na Junior Secondary School utongo ni wake sa Edwin alimu Monze na Director Reverend Father Simon Okia mevo kuondwa kwikidya mwana waku ni watetheka va St. Joseph Vena faith-based centered education, experienced and caring teachers, excellent performance in KPSE, modern cyber and boarding facility, safe disciplined na good environment, co-curricular excellence, sports, music na clubs, na bado vena balanced diet na proper health care. Onuyovo practicals nisitwa ya wa Home Science, Agriculture project kwa upper primary, computer katiwa ingembingi va St. Joseph meke ya metiane kundukutuleu na bado nimeka inda class academic competition na indi ingalikonia games yani madhau nimavangiriche volleyball, basketball katiwa madhau wange mengi vala masinda na ana skulu kivadhukanyo we musei wetele mosio ama St. Joseph mabete mwana waku kenda wiki hata iyo se ebso kenda withe ni wa mutethia na katangie uone wake lilikana wosa ni wende vala interviews ikatwa iwe kwambia matuko ana mpaka matuko mwanza mamuiwe 11 mwaka huu 2025 oingi ikatwa matuko 2029 Disemba mpaka matuko 5 January mwaka 2023 va kelake kuendeka kwa mwana waku tikingi atio copy ya birth certificate, latest report card kana assessment report na interview fee ya shilingi 500 na indi wenda kwa taweleso mbiange nena nina St. Joseph Boarding Primary na Junior Secondary School bione kwesela Simone noti imwe inya itano kenda noti kenda kana noti mwanza imwe ile itatu noti inya noti mwanza kana utume otomani kwa email ila ni stjosephbione@gmail.com.